Lamine Yamal akomeje kuba ikibazo cyane nahoze ndeba imikino yose maze kumuhuza na Mbappe ntago ari inkuru nziza kuri Mbappe yatsinze rimwe byonyine byo rirahari muri Champions League y'umwaka ushize cyagiye kwa Araujo yatsinze rimwe muri Champions League mukino wo kwishyura batsinda Barcelona byari 4-1 byari ndumva yarakoze barara byari 4-1 niba nibuka neza 4-1 byabaye 4-1 bamaze guhura inshuro zigera muri 7 esheshatu kuva yagera muri Real niyo imwe akiri muri Paris ubwo muri Paris bahuye kabiri kuko bahuye kabiri uvuze ngo yatsinze umukino umwe wo muri Champions League umukino wo kwishyura gusa si ikibazo wenda ngo cya Mbappe kuko sintekereza ko bahanganye mu buryo buri direct ariko wenda ikintu kibahanganisha nuko umwe bari mu ma equipe ya rival cyangwa se amakipe ahanganye ariko igimwe mu bintu bimwe bihari uzi si ikintu gikomeye kuri icyo kintu nuko obita Lamine Yamal urebye muri zino match arimo aho yagiye amukubitira hari kurusho cyane habuze izi saha Mbappe kuba atari ku mahirwe ya Ballon d'Or umva ari nka finale ya Copa del Rey sivyo ubu ngubu amukubitiye muri kimwe cya kabiri cya UEFA Nations League amubuje kugera kuri finale hari finale ya Super Copa de España Lamine Yamal nabwo yaramwigaragaje imbere ubwo hari na semi final kimwe cya kabiri cya Euro umwaka ushize ahantu hose Lamine Yamal arimo gufitira ahantu mu gafuka ahantu ingenzi cyane ahantu honyine ngiye ikintu mbona ntabwo ihangana ryeri ubu ni ngenzi atangira kuribara next season kuko ari ukuntu bahura no mu mupira w'amaguru mu factor chance nka nimugoroba Didier Deschamps nubwo yatarafite abakinnyi bose yapanze nabi nta kwisi dutuye gupanga Mediane nushyiremo Chouameni n'uburyo twabonye yitwaye muri Real de Madrid ubizi neza ko ufite defense itari nziza ari ani fopa gupanga equipe ugakora defense itarimo Lucas Hernandez ari muzima usko nari bagiye ko bamuhamagaye ariko Hernandez Sami ntago no muri Paris Saint-Germain yakinaga kuri ibibazo ari Moteo nahitamo kumucisha ku kintu aho biyankinishe Karuru cyangwa Noze cyangwa Renge uburyo ari guprefera kumushyira muri defense centrale ke yes n'uburi ntasanzwe akina kuko rangura umuntu waramurusha gukina ku ruhande ramurusha dynamism nawe afite ikibazo cy'imikino Sami gute iyi sezo ntabwo yari no muri Paris ari bench sezo ikabirangiye yagize ibibazo by'imvune jo ariko kuri defense ya Kona tudashobora kuyobora umuntu wari wese kumushyirana na Rengre ni kibiriti na essence ubukoze afazari wareba mu bana barimo barakina cyangwa se niba wamuhamagaye nge ntekereza ko umukino wahamagaye muri equipe nationale noneho ari imikino ibiri yonyine na imini n'umukino umwe kwanza niwe ufite agaciro ntabwo agakwiriye guhamagara umukino utari tayari ko yagwa n'iminota 60 Rengre na Pierre Karuru na Konate nimugoroba batsinzwe ko ubufaransa nibyo wenda bwagize ikibazo cya realisme muri bijyanye no gutsinda ibitego ngo nka Dembele Desire Doué barakwiriye kuba bari barangije match mu minota 20 ya mbere babonye amashot on target barebana n'izamu nka 3 mu minota 20 ya mbere bagatakaza umupira bikarangira Espagne ukizamutse itsinda gitoko defense y'Abafaransa nta kintu cyarimo cyane ku ruhande rwa Pierre Karuru n'uyu witwa Rengre na Konate memu kugira ngo none ubone ukuntu ino defense y'Abafaransa yari imeze umukinnyi wenyine niwe wabanza mu kibuga Abafaransa bose bahari buzuye ubwo ni yaba ari Theo Hernandez uko niyo n'umunyezamu ntabwo namba namaze muri defense ubwo iyo bahari bose Saliba kinana na Upamecano hanyuma kuri kabiri akabajire kundi nimugoroba yarafite Theo Hernandez wenyine nawe ugire discipline tactique ko kumva ko afite umupira ku kirenge ugasanga inshuro nyinshi yazamutse agasiga bano bahungu bari muri defense Didier Deschamps yakoze ikosa mu mipangire ikindi Ryan Cherki yamweretse ko yarakwiriye kubanza mu kibuga uko Ryan Cherki agize umwaka mwiza ibitego 32 uteranyije yatwaye Rio kugera kuri kimwe cya kane kirangiza cya Europa League yafashije equipe d'espoir yabo y'Abafaransa kwitwara neza nubwo ari ko rap ya mbere muri equipe nkuru nekereza ko yarakwiriye umwanya wo kubanzamo kuko yizeye performance z'abakinnyi muri club Desire Doué ndetse na Ousmane Dembélé ariko ntabwo bigeze ba performa ku rwego bashobora kuba bamuhaho umusaruro yarakeneye nimugoroba muri ariko Sami hano guhita uprefera ukaza ugakoresha Ryan Cherki
washyiraho na forume bano bapeti bafite ubuse wakicaza Ousmane Dembele kugira ngo ushyiremo Ryan Cherki cyangwa wakicaza ariko muri abo se nta wakicaza Desire Doué muri abo Desire Doué n'iminota yakinyerekanye katarakwiye no kujyamo urebye imikino ya Didier Deschamps muri iyi minsi ari gusa nk'ari gutegura Michael Olise gukina ku 10 ntabwo yari gufata Ousmane Dembele performance afite muri iyi minsi forume yaragifite zo kuba atwaye Champions League nta n'icyumweru giciyemo ngo ahitamo dropinga mwicaze tugendane na equipe ya France ari equipe y'Ubwongereza no bahamagara pari form bagatwarwa n'amarangamutima mu mikino uko bakinye muri club Michael Olise yarakwiriye gutangira ku ruhande Ryan Cherki akajya ku 10 nkuko bakinye nkuko yakinye muri Bayern akagira ari ibitego 32 ni na Ryan Cherki yagomba gukina ku 10 kuko niwe nimero 10 hari kuri ubu ngo wa France mwiza ni nawe hari ushobora kuba yatangije na ku 10 ubona ko ari abawinga bane kuko n'abawinga bane bakinishije badashobora gukora umupira bakora amatano imipira yose bagiye batakaza niyo yaje kubyaramo ibitego kuko Espagne nimugora ntigeze ikina possession Espagne yakinye blockba no kuguma ku izamu ryabo igakoresha imipira ubufaransa butaye igihari ku ikipe y'igihugu ubufaransa mu gukora equipe yindi nshyashya abafaransa bashobora kuzatinda guhindura umutoza ushobora kuba yagendana na filozofi zigezweho z'ubu ngubu bakazisanga andi ma equipe yongeye kubakomerana kuko tuvugishije ukuri igikombe cy'Uburayi Didier Deschamps niwe wakitangiye yagiye mu gikombe cy'Uburayi adatwaye umwataka abizi neza ko adakifite Olivier Giroud yizera ba Marcus Thuram na Randal Colomwani batarimo barakina kuko Randal Colomwani yarakibona umwanya muri Paris Saint-Germain n'ubu ngubu niwe mukinyi mu bakibahamagaye basatira ni ufite uruhare rw'ibitego bike this season rw'ibitego 13 kandi abizi neza ko afite Jean-Philippe Mateta watsinze ibitego 7 muri Jeux Olympiques ari kumwe na Thierry Henry agafasha Ufaransa kugera kuri final uyu mutoza witwa Didier Deschamps afite ukuntu afikinga ku bintu biri classique byiwe agashaka gusa nk'ashimisha cyane shampiyona y'iwabo nk'umuntu wagiye muri shampiyona imbere nk'umuntu bizika aba Pariseri bo bagezweho n'ibiki byose agashaka kubashimisha ariko ni mugoroba Ryan Cherki iminota 27 yakinnye yeretse isi yose ko arakwiriye kubanza mu kibuga yatanze umupira uvamo igitego atsinda igitego nabonye na Yefri kuto itekeza ko yishobora gutorwa nk'igitego cyiza round hanyuma imipira yose miremire yatanze ukarine yageza aho yagomba kuyitanga pass yatanze yagize accurate passes 93.7%. Bisobanuye ngo Ryan Cherki nkuko namaze iminsi abikora muri club. Nkuko namaze iminsi abantu bese bamuvuga ko abizi ko mbere yuko ahamagarwa Ubutaliyani bwatangiye kumuvugisha ndetse na Nigeria batekereza ko bamuhamagara. Impamvu yamuhamagaye kuri kwamanza mu kigo ko niwe nimero 10 wari nyuma y'igenda rya Antoine Griezmann. Ni mugoro ngiye ntekereza ko uwatsinzwe ni Didier Deschamps ntabwo yageze atsindwa Ufaransa kuko urebye impinduka yakoze mu gice cya kabiri zabonye ibitego 4 ku ikipe yageze ahanigera ku bitego 5-1 ikagera kuri ishyiramo ibitego 4 ikigaragara neza ko yapanga ekipe ye na Espagne ntiyari tayari kuja ko twayibonye ikinisha uyu mwana Hausen ndetse na Renorma Badani Vivian ntiyari mu mukino Dani Vivian yitsinze igitego yatakaje imipira myinshi yatanze ibitego nekereza ko Ubufaransa bufunga details zose hagati mu kibuga ndetse no bijyanye n'umumeneri mwiza ushobora kuba yakinisha bano bakinnyi kuko Mbappe nimugora yari tayari yagereje gutanga ibyo agomba gutanga igihari Didier Deschamps nimugora yatsinzwe ntiyatsinzwe Ubufaransa hanyuma kuri Lamine we aziyerekana ni muri style ya Cristiano hamwe bagukeneye nihagaragara nacyo kintu ubona kituma abantu bose amarangamutima y'abantu bose ku isi bamujyaho bivuze ngo we aravuga ati okay Ballon d'Or yatwagwa ku mukino umwe reka nze tubyerekane twese turi mu kibuga akavuga ati okay ni finale ya Copa del Rey ndi tayari ni El Clasico ndi tayari tugomba gutsinda icyo kintu cyo ugiye kura mu bitego muri sezo ntabwo afite ibitego by'ibitangazo kuko afite urari rw'ibitego 43 Vini tuvuga ko yagize umwaka mubi mu bandi bose muri uno mwaka afite urari rw'ibitego 40 bivuze ngo difference y'ibitego 3 ubuteranyije ibitego na assist ariko ziko ngungane gato kuri contribution ya Lamine Yamal na Dembele nubwo Dembele yatsinze ibitego byinshi ariko ufashe overall ibitego n'ama-assist byinshi Dembele nta kinyuranyo cy'ibintu 8 cyangwa se aho ya Dembele ndabyibuka afite urari rw'ibitego 46 nuza Lamine Yamal yagize urari rw'ibitego 43 bisa nk'ibyegeranye nuko umwe ari mu bitego undi akaba ari mu assist yego kuko Lamine ni ibitego 18 na assist 20 afite ibitego biki
assist ariko Dembele afite ibitego byinshi none icyo kizamura Dembele assist 13 ikizamura Dembele muri Champions League yabaye kurusho ni yaba umukinnyi w'ingenzi kuri match zikomeza za Paris guhera kuri match ya Man City yo muri League phase kujya muri match za Brest ntabwo twazibara ariko ugiye muri match za Arsenal Liverpool match za Aston Villa ntabwo yari tayari cyane ariko match ya Arsenal match ya Liverpool ni match yakoze cyane kandi mu buryo bugaragara gusa ntabwo ngiye mbona ko birarangira kuri Ballon d'Or. Ari mu nimero ari umwataka afise ibitsindo bigera kuri 18 agira kane mu gihugu ca Espagne muri La Liga. Ukumva ngo yahejeje ari wa mukinyi mwiza muri Barcelona umwaka wose mugabo nkuko hazara kigarutse ko za nkino za treve internationale bagiye gukina zozo nta poabaze burya bazongo baciye ubwenge kuko Mahigwe ahawe Yamare atawe Rafinha no burya bazungu dufashe treve zose bitavye Yamare treve yo muri Espagne muri saison 2024-2025 tugafatana Rafinha treve ariko muri Brazil saison 2024-2025 Rafinha ni izina na namwe utuma mugeranya na Yamare mugabo w'inkino ziba nibazi priority zirimo Ligue des Nations w'amaguru w'abazungu ku mugabane wa Buraya badusumba ubwenge ibintu mu mpande zose. Le match amico barazikuyeho ku mugabane wa Buraya bishireho Ligue des Nations. Ligue des Nations heze ni coupe Ligue des Nations bwandi gikombe shaje mu buhe buryo rero sasa kugira kibefonde niho hano rero ndikunda kubwira ko badusumbirije ubwenge uno munsi Buraya utari kurategura mondial canke Euro nta match amikari ba bacha bakina Ligue des Nations of course gani gikombe kinira gikombe nese muri mu bucuti avant ukinye Ligue des Nations kayitwara ubundi akabari karondera itike yo kuja mu kombe c'isi kandi akakarifia Brazil ninda bakoze akazi avant Ligue des Nations maze imyaka ingahe imaze yose gikombe none kar umupira w'amaguru ntiwari uhari n'urabayeho mugabo uburyo uhari nimba baramaze gukrea Ligue des Nations c'est le moyen bagerageje gukoresha ishoboka kugira ngo les stars bari muri equipe za Madrid na Barcelona cyangwa mu equipe makuru bakisanga bakina ku mugabane bari mu bihugu bishobora gutwara Ligue des Nations babe priorize cyane guhi Ballon d'Or gusumba ikindi tuzi ngo niyo babalao ku mugabane wa Buraya c'est tout Manchester yabikoreye mu buhe buryo Yvette yatwaye igikombe itsinze City yawo City gihitsinze Madrid irayibwira ati va mu bintu ukajya bine ugataha irabwira va mu bintu ukamutsinda ukamutsinda difference y'igisindo bagasanga City hejuru ya Madrid City yabaye equipe nziza yaranze umwaka Madrid yatwaye Ligue des Champions muri 2020 ako kantu bagatahura wa Madrid wagwanye Champions League wayitwaye ariko barageze gushira equipe y'umwaka nturi classe mu Manchester City erega baje kuba beza muri 2024 muga muri 2020 batwara igikombe no muri 2023 hose Man City niyo yari equipe nziza cha wibaza rero akana jewe no musi ndemera ngo guprioriza umustar nahava vyaje gufatikanya na Ligue des Nations yabaye créé bavana hama match amico biza gutuma tumenya ngo France ni yagera kuri finale gatwara Ligue des Nations Espagne ni yagera kuri finale gatwara Ligue des Nations Angleterre ni yatwara Ligue des Nations yageze kuri finale turumva Jude tuzokumva Yamare Espagne yagitwaye tuzokumva Kylian Mbappe abafaransa bagitwaye wowe rero wagiye muri Brazil gukina mu match amico none se abanyabrazil ni bagende babikere ibindi tekana babishireho shaka ufata ikintu kimwe nasa abantu bikere ibintu byabasuje ubwenge muri mu bikere mu bishire bameze neza hama babigire ariko shaka ufata akaruro kamwe bwana Mike urana Copa America cyari nk'igikombe menga nta zina kigira mugabo kwera ko byaba bigaruka ati Messi nta Copa America aratwara hariyo zibiri aheruka gutakaza imbere ya Chili womenga si igikombe Messi akigitwara giciye kimuha puissance ya Ballon d'Or muri 2021 ariko uremera kubera ari ndagitwaye uremera kikombe cy'isi gikomeye gusumba kubera ari ndagitwaye rwose buri hafi igikombe cy'isi kirakomeye rero nagarutse dufate igikombe cy'isi dufate igikombe basi cya Buraya nka Euro sivyo dufate Ligue des Champions dufate Kane dufate Copa America Ligue des Nations iza kuza ryari ntivugwa ariko mugabo uri makareke yo Ligue des Nations nayo Euro nayo Ligue des Champions uno munsi wo kubwira umukinyi mwiza muri La Liga n'umukinyi mwiza wa Ligue des Nations abantu bo kwicara hamwe erega bavuze ngo Ligue des Nations John muzi ndayifata nka Joan Gamper kina Barcelona n'equipe batumye mwavyumvise baravuze yuko biriya bintu biri classé umukinyi aba yakiniye c'est normal biri classé umukinyi bazobandanya babikonta mu vy'umukinyi yagezeko muri
muri saison 2024-2025 Mugabo barongera rero bungana gute uburemere ko umunsi hariyo Mondial de Club ziyongera ko na Ligue des Nations ziyongera ko ndiko ndagaruka ro Ligue des Nations uno musi umukinyi mwiza wa Ligue des Nations n'umukinyi mwiza wa La Liga abo bakinyi bo kwicara hamwe tubanze tureke Ligue des Champions ko Ligue des Champions atari mondial hakaba atari Copa America n'igikombe ca Buraya Ligue des Champions irayoboye jewe nashaka n'igikombe ca Buraya ngiye kwemera ngo kirasumbya kwa Champions League nyuma y'i propaganda ya Rodrigo Cascante sino atagikombe c'isi cabaye Champions League irayoboye uno munsi rero kucumbwira ngo twagaze kuri finale ya Ligue des Nations twanayitwaye nawe wageze muri Champions League wayitwaye wayiranze tuzokwicara ndakugereranye nawe mugabishe equipe isiguye n'izina umaze kwandika ivyo vyonyene biratuma ibinyamakuru bivuga ngo icara imbere ya Dembele witwara Landi tuzokwicara tugira amadeba niba shaka guha Ballon d'Or umunyafrika kandi izocigira ijambo nije ndabikubwiye niba shaka guha Kane Ballon d'Or umunyafrika kandi izogira uburemere tigeze kugira ati kubera iki fata umugabo yitwa Sadio Mane 2019 finaliste wa Kane yitwagwa na Misiri yatwaye Algeria yitwagwa na Algeria batsindwa kuri finale sivyo finaliste wa Champions League atwaye Champions League ni wa kabiri muri Premier League umwaka ukurikira wa 2020 muri Premier League nibo keye ko babeje kurangiza saison banganye ibitsinda n'umugabo witwa Salah na Aubameyang bafite 25 kuri YouTube yacu bakomeze twamaze kuatuza baze barihangana niko bimeze ariko nabaza ko vuba cyane biratora inyishu nariko ndagaruka kwa kantu dufate Sadio Mane n'umugabo witwa Mohamed Salah ariko mugabo kandi mwibuke ko dusumwanya mutoya je ne mumbwira aho muhagaze kuri kino kintu aho je magaze ndiko ndagaruka nihe Ballon d'Or ibi bino binyamakuru vyandika ukaba woterura ko Lamine Yamal merita Ballon d'Or nyuma n'uno rukino nkuko nabo mu majambo yewe yari yavivugira avuga ati nyuma nako niba bisaba yuko ntwara Ballon d'Or ko maje gutsinda abafaransa nagarutse ku kintu c'est normal tugende tubikora kandi yabigeze ko anabana mu match muri rukino rwarimo abafaransa nyine bahabwa nagarutse ku kintu ninde yamubajije ibijyanye na Ballon d'Or ku rukino rwa Jedi numenyesha makuru wa Cope ni yahe muri Espagne uno munsi umugabo yitwa Didier Deschamps nyuma y'urukino nawe mubajije akubwira ngo Dembele akwiye Ballon d'Or kandi nibuka imbere y'urukino Daniel Yoro wa RMC aravuga ati nimba gutwara Ballon d'Or bisaba ko umuntu abaza umupira ubwo nawe Yamal mugabo nimba bisabwa ko uba washitse kuko kugera kuri byinshi so kubuza umupira gusumba abandi urashaka kuri umukinya sanzwe mugabo collective mugaragaza kuri byinshi ibikombe yabigeze individuellement collectivement yageze ku bikombe biremeye gusumba ivyo Yamal yageze yamaraza umupira urumva iyo tandukaniro yamaraza umupira individuellement yarabigeze ko kandi bashobora gutwara nimba kwitwa umukinyi mwiza atari ko equipe yawe cituma itwara ibikombe ahubwo kwitwa umukinyi mwiza afise n'abandi bamukikuje beza bari ku rugero rumwe bagatwara ibikombe arico gishobora kukugira mwiza do plus Ousmane Dembele ni mwiza gusumba Lamine Yamal kuko ndemeza ngo ubwo rero Ballon d'Or bayitereke kwa namo jewe no musi ndacagaze none musi ndacagaze kuri Ousmane Dembele nta kintu na kimwe kirakorwa kugira ngo batakaze Ballon d'Or Lamine Yamal arerimiye Dembele muri Champions League nako muri Ligue des Nations ariko nawe muri Mondial de Club nazoba hari kandi nayo izoharugwa urabe umugabo witwa Kylian Mbappe Mbappe wenda kene kumugaruka ko cyane mpagarara kuri Dembele na Lamine Yamal Lamine Yamal yarimiye Dembele bapurankura mugaruka kuko muri RMC radio y'amakuru ba no munsi vyiwe ibi 95 niho nyene ijamye kandi akayitwara amahirwe yo gutwara Ballon d'Or Mbappe match zose za Mondial de Club Madrid zosinda zo bari mu ndi match ndabikubwira umviriza rino jambo Madrid baranagenda muri Mondial de Club ari Rotumba rino jambo uryandika umviriza akitwa Roberto Martinez wa Portugal yagarutse aravuga ngo mfise umugabo witwa Vitinha kiyatuganye ashobora no gutwara ni Ligue des Nations niki gituma abantu batavuga Vitinha umviriza iri jambo muryandika ha nese Pedro Menga shama ko namaje mbwa tubona inda bitawakana Ballon d'Or ati kukije mu manza kuntera ibishanga iri jambo kukije mu manza kuntera ibishanga niki Yamal yatwaye Pedro atapfa iri jambo muryandika ahantu Kylian Mbappe ko si bamwe Kylian Mbappe ako kana Kylian Mbappe si 3 fois ndabivuze ibice 95 kwijana vyo gutwara Ballon d'Or futi vyamaze kuvako kuko no muzi ikintu cambere remontada muri performance Hazard mwihorere Hazard ndabivuze ibi bintu uzubinsubizeko jewe nimba wengene turagufunga n'ibitabo umviriza nimba uno munsi
ikinyamakuru nka France Football citere hejuru ikavuga ngo urukino rwa Ligue des Nations ruzoba mu vyo duharurako igikombe pana urukino igikombe ca Ligue des Nations ruzoba muri caractère tuzisunga mu kuraba mukinyi mu vyo twahukanye ibaza ivyo bivuga nyuma ya quart de finale aho Lamine Yamal yamaze kwerimina Mbappé na Dembele tuciye dukora muri Ligue des Nations Lamine Yamal ntahari tuzanye Dembele na Kylian Mbappé sigurira ikintu Madrid izobizanye muri Ligue des Nations muri Mondial de Club ivyo gukizana nivyo gitwara ntibisaba mugabo none zo gitwara tacho wakoresha none sino ni gikombe uzasanga ahantu bagashika batora nabo gitwara watangara none zo nguvi fise none nimba Madrid twarabonye nguvi fise muri Champions League ni gikiyongeye ikibazo kimwe Madrid yazanye nde muri ubu nyene bagitwara watangara oya bagitwaye bazo bagitwaye nyene none uzokibaka tugira amahoro bagitwaye bazo bagitwaye kandi bagitwaye bambaye umukinyi mwiza yiba nareke kuba yewe ngomba baramutse bagitwara Mike tureke gufunga tureke gufunga umutwe Imana yagaburiye abantu bari mu bugara bw'ikorora manu bijya vyaraheze nta mani zosubira kuza ku isi nta mani zosubira kuza ku isi muri 2020 niwe wayikoroye muri 2020 yarakorotse nyayo rero umviriza